Dobar dan i dobrodošli u ovaj video. U ovom videu ćemo se baviti zakonima o održanju u mehanici i veličinama poput impulsa, rada, energije i snage. U fizici postoje izvjesne veličine čiji se iznos procesima ne mijenja, odnosno ostaje nepromijenjen. Te veličine se zovu nepromjenjive veličine. Bilanciranjem nepromjenjivih veličina možete provjeriti da li je neki proces fizički moguć. Nepromjenjive veličine u mehanici su energija, impuls i impuls zakretanja. Fundamentalna veličina fizike je energija. Energija je veoma apstraktna skalarna veličina koja igra veliku ulogu ne samo u mehanici, nego i u svim drugim granama fizike kao i u hemiji i biologiji. U zatvorenom sistemu se ukupna energija ne može ni povećati niti smanjiti. Ona može samo prijeći u druge vidove energije. Jedinica energije, nezavisno od njenog oblika, je džul. Klasična mehanika se najviše bavi potencijalnom i kinetičkom energijom. Ukupna energija je jednaka zbiru potencijalne i kinetičke energije. Potencijalna energija je energija stanja, naročito se posmatra pozicija u gravitacionom polju. Tijelo koje se nalazi na višoj poziciji ima veću potencijalnu energiju od tijela koje se nalazi na nižoj poziciji. Ova energija zavisi od mase, visine i gravitacije. Potencijalna energija je jednaka m puta g puta h. Na površini Zemlje gravitacija iznosi 9,81 metar u sekundi na kvadrat. Da bi tijelo digli na izvjesnu visinu, morate upotrijebiti izvjesnu energiju, to jeste morate izvršiti određeni rad. Ako jedno tijelo padne sa neke visine h, tada njegova potencijalna energija prelazi u kinetičku energiju. Ako spuca napod, tada promijeni oblik i ostane na tlu. Tako kinetička energija prelazi u toplotnu i vezivnu energiju. Jedna druga vrsta potencijalne energije je stanje opruge, to znači da opruga ima veću potencijalnu energiju ako se više rastegne. Ta energija zavisi od dužine istezanja i karakteristike materijala od kog je opruga građena. Potencijalno opruge je jednako kx na kvadrat polovina. K predstavlja konstantu opruge, a x dužinu istezanja. To znači da se pri istezanju opruge vrši izvjesni rad. Kinetička energija je energija kretanja prilikom translacije. Energija zavisi od mase tijela i njegove brzine. Je jednako mv na kvadrat polovina. Da bi lakše objasnili odnos potencijalne i kinetičke energije, bacimo pogled na ovaj primjer. Kao što možemo vidjeti, jedna osoba vozi biciklo. Sada imamo više situacija. U situaciji A, vozač bicikla vozi konstantnom brzinom kroz ravninu. Pri tome se ne mijenja njegova potencijalna energija. Trenjem se kinetička energija pretvara u toplotnu. Da bi vozač bicikla održao svoju brzinu, mora se kontinuirano dovoditi energija. Tu energiju dobija iz hemijske energije, razgradnjom ugljikohidrata, masti ili drugih sličnih spojeva. U slučaju pod B, vozač bicikla vozi uzbrdo. Opet će dio kinetičke energije prijeći u toplotnu. Dodatno će dio kinetičke energije prijeći i u potencijalnu energiju. Vozač opet mora dovesti neku energiju koja je veća od energije koju je morao dovesti u slučaju pod A. U slučaju pod C, vozač ide nizbrdo. Pri tome sve više njegove potencijalne energije prelazi u kinetičku energiju. Da vozač ne bi razvio preveliku brzinu, mora prekomjernu kinetičku energiju pretvoriti u toplotnu. Da bi to postigao, on će povisiti trenje kočenjem.
Kod modernih hibridnih i električnih automobila se pokušava tu prekomjernu kinetičku energiju, koja se gubi prilikom kočenja, iskoristiti. Ljudi pokušavaju da umjesto toplotne dobiju električnu energiju. Ukoliko formule za potencijalnu i kinetičku energiju uporedimo, zaključiti ćemo da je mjerna jedinica u oba slučaja kilogram metar na kvadrat u sekundi na kvadrat, odnosno 1 Newton metar ili 1 Joule. Ova mjerna jedinica dobila je ime po James Joule. Da bi naučeno lakše savladali, uradimo jedan primjer. Vozač skateboarda vozi niz rampu visine h. Na početku vozač skateboarda nema kinetičku energiju, pošto mu je brzina v jednako 0. Njegova ukupna energija je jednaka potencijalnoj energiji. E ukupno je jednako m puta g puta h. Sada počinje vozač da se kreće niz rampu. Na kraju vozač nema potencijalnu energiju, jer se nalazi na visini h je jednako 0. Njegova ukupna energija je jednaka kinetičkoj energiji. E ukupno je jednako mv na kvadrat polovina. Pošto je energija nepromjenjiva veličina, ukupna energija na početku je jednaka energiji na kraju. Znači mgh je jednako mv na kvadrat polovina. Ukoliko skratimo mase, možemo lako izračunati brzinu. V je jednako korijen iz 2gh. Sljedeća nepromjenjiva veličina koju ćemo analizirati je impuls. Znamo da je impuls P je jednako m puta v. Impuls je vektorska nepromjenjiva veličina. To znači da se očuva iznos i pravac impulsa. Važi da je P ukupno je jednako P ukupno. Impuls je naročito važan kod partije bilijara. Na početku šarene kugle, u ovom slučaju crna, miruje, to jeste njen impuls iznosi 0. Imamo i bijelu kuglu. Ukoliko nju udarimo štapom, ona će dobiti izvjesni impuls P1, koji je različit od 0. Ukoliko sada bijela kugla udari crnu kuglu, bijela kugla će stati, a crna će se kretati izvjesnom brzinom. Tu brzinu možemo lagano izračunati. Crna kugla će dobiti izvjesni impuls P2', a bijela kugla će dobiti impuls P1' jest jednako 0. Pošto sve kugle imaju istu masu, biti će brzina crne kugle jednaka brzini bijele kugle prije sudara. Tip sudaranja kod kugli bilijara je elastičan. Kod elastičnog sudara se pretpostavlja da tijela koja se sudare ne mijenjaju niti oblik, niti se lome, niti međusobno lijepi, niti se dešava bilo koja vrsta interakcije među njima. Kod jednakog pravolinijskog sudara se prenosi impuls jednog tijela na drugi. Ukoliko se tijela ne sudare pravolinijski, onda morate crtati paralelogram i odrediti konačnu silu. Kod neelastičnog sudara se smatra da bar jedan od sudarenih tijela promijeni oblik, da se međusobno zalijepe ili da nastane neka druga forma interakcije. Generalno kod elastičnog sudara ostaje očuvana energija, ali pošto nije poznato koliko energije pređe u toplotnu, koliko u energiju trenja ili neki drugi vid energije, neelastični sudar nije praktičan za račun. Impuls zakretanja. Prilikom rotacije se tijelo kreće oko određene osi. L je proizvod udaljenosti tijela od osi i impulsa tijela. Impuls zakretanja je veći ako je brzina tijela veća i što je veća masa. To ćemo pokazati na kratkom primjeru. Ukoliko se nalazite na stolici koja je čvrsto vezana za podlogu, maltene se nalazite u zatvorenom sistemu. Ukoliko ispružite ruke, odbićete masu od ose rotacije, to jeste vašeg tijela.
pri tome impuls postaje veći. Pošto je brzina zakretanja nepromjenjiva veličina, brzina rotacije stolice će se smanjiti ako ispružite ruke, a povećati će se ukoliko uvučete ruke. Rad u fizici se označava velikim slovom V, od engleske riječi work, ali možete koristiti i oznaku A. Rad se definiše kao sila koja se troši preko izvjesnog puta S. Prema tome, V je jednako F puta S. Da bi sebi predočili šta je rad, zamislite da imamo osobu koja se nalazi na nekoj planini visine H. Ta osoba imati će izvjesnu potencijalnu energiju mgh. Kada bi sad ta osoba počela padati, to jeste kada bi skočila sa planine, njena bi potencijalna energija prešla u kinetičku energiju. Da bi vi neko tijelo podigli na neku visinu, to jeste dali mu potencijalnu energiju, vi morate upotrijebiti silu koja će biti suprotna sili gravitacije i veća od nje. Da bi digli tijelo, vi vršite izvjesni rad. SI jedinica rada je joule. Energija radom može prijeći u neki drugi vid energije. Snaga je količnik energije i vremena, ili količnik rada i vremena. SI jedinica rada je joule u sekundi, ili watt. Ime je dobila po James Wattu. U svakodnevnom životu ćete često čuti termin konjska snaga, ili na njemačkom Pferdestärke. Jedna konjska snaga je ekvivalentna 735,5 vati. Konjske snage se često koriste kod jačine motora, automobila, tenkova, aviona itd. Nadam se da vam je ovaj video mogao pomoći. Ukoliko jeste, ostavite like, subscribe i komentar. Hvala na pažnji i doviđenja.